Bibi, Bibi di badut ya sayang. Wih, keren ya, ada kakak-kakak nih. Dikeren tadi abang-abang ya, datang cewek-cewek nih, cantik-cantik nih badutnya nih. Ya, enggak. Kesiangan bang. Coba deh. Jogetnya. Berani nggak Bibi? Joget. Bibi di badut ya sayang. Wih, keren ya, ada kakak-kakak nih. Dikeren tadi abang-abang ya, datang cewek-cewek nih, cantik-cantik nih badutnya nih. Yuk, pinjam badutnya yuk. Yuk, berani nggak Bibi? Wih, lihat badut yuk. Ini dek, ada pakai dia nih dek. Ih, cakep banget dek. Tuh, ini buat suara badutnya deh ya. Bibi mau lihat nggak? Ya. Ini teman, Bibi masih ngantuk nih teman-teman. Tuh, lihat badut nih, upin-upin lagi tuh. Keren, upin-upin. Pinjam dong kak. Cobain megang ya. Bibi mau megang nggak dek? Nih, pegang. Tuh, pegang lah. Tangan dua. Lucu deh ya. Ini namanya badut Mickey Mouse. Iya. Mickey Mouse teman-teman. Tuh. Rame nih bekannya dek. Ada kuda juga loh. Ada kuda dek. Tuh. Kenapa? Yaudah yuk pamitan yuk. Karena Bibi ngeliat badut udah ya. Ini apa ya? Oh, udah, ntar kita jalan yuk, pamitan dulu yuk. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya kakak-kakak cantik. Jangan lupa apa dek? Jangan lupa apa? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.